ni kum ki pajba nyong ke briun nyotrep kanung idap lagi jingsok men habang ile yok biang ya ini iwei MP iban sa yang hakani ka by election kermen scam ba ini MP jongi in sebut ya ka ba i Dr. Ricky jen kon i labu ino ya kam kia keba nagalian jungi ke parti keba nyapan shim hoi ni sebenut sibule ya kejing klarno jungi Dr. Ricky Ejasengkon mrong MP be jungi klarno tingna do i te ni happen shim ni senjam mental bang happen ni do ke by election nagalian jonga hi bpdi ka state election committee jonga PPP kala recommend ni kateng jonga state committee ban nongkum ukutong na kuwen takan ka by election kapan sa election desi nagalian hi jonga te ke ba na kwa ong ba kum ka party la di mangane mo mangali ingto ne unu kiba mi bujdi ya is Dr. Sengkon kawai hi kiba na kwa ong ba ngin ni happy ban den tulun ya ke kiba ingila det ban kular shapoy ba house nan arajar ako sa hak manifesto jungi kata ingin happen ya budin happen ya 3 but gay ba kwa manong ba kini election di awak election di tu kita ini happen ya le but ni kemen tu deru bangin job yang di election dengan jingkersan jong ki pai ba ini happen ya le ya kata tinggal keren syota kata hi nomor ba ini dah happen ya le election di pan keren palap dia kata kampar dah tu pipem yang ada kata ngan sim ya ka kum ka jingket kli ke ba parti private yang happen sim ya dengan bentate yang happen pandemi haga jing tha jo parti mong yupi haga yang juga voice of people party te ni long tang ki nong 3 jo parti te ni happen pandemi haga jing kita ka jing don kam jo parti te kata tengah beliau ini suatu ngan syukran dia kata mo apa pipet ya kan dia ka kam hi ke ba ni i kata ka kam ben lek percek pai ba hoi kan ko beran kam hoi ka kam kai ku gede cing sa kam ka ba ngastelat ha de ngan pit pada kin dulu ban adjust ya kan ki atli nomor ngan sipatai ba ka kum ko provision hi chong ka ordinance jo gi but jing ajing tu kan parliamentary committee hiru an organic issue ki no hi kai university ki dan ta kalat ya ka ban ila rupan wat ban hi kai wat ban long MP ru ni ya kata pada ngong MP kata kan kita kam singa ya secret pada nama ba kemau MP kam hi kai hi jadi ke ba ngar ba iba dengan sampai pada kundu ban le ya ta ini issue ki ba lasan ki ba kam ya tan ru kau ketika tu pilang ketika sepangka itu ketika banyak hapanya budin kemudian kalian ke parti juga ingin buat manifesto juga sebagai jarak sah pada kami ke ayat biru tinggal hapian balik budin iya katu ya kata lagi kurang isi pak menginang ayat budin ngamla benomangan budin deh kum ke parti nin yai budin ni kata kan gejeng kurang jungi siapa pak akhir election kapan salah fish budin adalah ya kata piong ben sundrop berkesorka mo pina ai mata ka jingkren te ngathai kamar ben no pi house nem ajar ka kenda manipur ka dan ke BJP ki YLP hangni ka dan ke BJP kami kalian kami YLP ni tang kami YLP buat ka khasi jentia tin khasi jentia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation untuk ke syaweng tempat yang tu gimana ben chu khain patang ba ngim dan sarkar ngindo dan ngidon hak sarkar nginyo kini ki isu ke pa ngila nong ba ngila hi an ya budin ban ayu wala ngim dan sarkar wat kamu pada batang ba pidon sarkar ko ngila ma pakan sulang be apa kali ya tinggal apa ini suatu ya kata ngam nam ong ke kamat ban di parlimen kan long kerang loy parat ban keren kata hende ke bangin dia supaya ba ke election ngan bu ya kata ka jingkran hak ta nong ikai ke bangi labu ka manifesto ka ba jungsem arajar akusa ngenda ye peteng ye gitu but ke ba ni kwa ban kita ka jingkura supaya ba kalong bai ya kidin chatung i sir Ricky ibrang MP jungi lekno ngenda ye peteng ye kata india ye pesanam ya ka awi jong kan ba pecha benri
kata hi ke ba nin le chu pai ba pai ba hi ka kum gi jing pe chung ni hoi nim khin sting bin ong nim ong ba nin chop mo ni la job lo pa ni mo ni hab ye election ke election ke ba ni hab sim kia la ka de ka ru election te ki ni kum la party hi wat la da ngin mo ngin yang ni ta election lu ni hab sim kia ya kata ba nin gele hi ben yo ye jing ka sham chu bi pai ba de ngani scam hi ba ki pai ba chung ka jala ka jung ke pai ba chung ka shino parliamentary constituency ki dong ki bre ki ba start ki ba shempang henry ki don kam tang ki dong yalam ki ban yalam hakan ti